Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza. Today I'm here to update you of what's happening on homecoming izolo mhla ka-10 June 2026. Uphendule uvuka uyehla uyenyuka endlini ufuna indlela angachazela ngayo uSiphamandla ngendaba kababa wakhe. Uthe kusenjalo ammemeza uSiphamandla. Hayi athi uyeza uSiphamandla. Aqhamuka uSiphamandla uma wakhe amcela ukuthi ahlale phansi. Avele uSiphamandla athi awukahle mama. Athi uphindile ngeke uthathe isikhathi eside. Athi yena uzoba late ukuyopractice ebholeni. Amncenga uma wakhe bese egcina ehlalele phansi. Ebese esuphindile Siphamandla ubaba wakho. Kuvele ube khona unokhaya eminyango. Uma ethi uyovula uphindile avele angene ngesamagundwane babuhlungwana. Lapho uphethe nephepha le-DNA test. uSiphamandla nophindile baxawe nje ukuthi kwenzakalani. Uhlungwane ngoba uzambuza uphindile wathi kwenze njani babuhlungwana. Wathi ingane yami inomkhango ofana exactly nalona kaSiphamandla. Wathi uphindile hayi babuhlungwana. Aqhubeka babuhlungwana athi kukhona ngisho i-DNA test efakazela lento engikhuluma ngayo. Avela adena uphindile aganuna waphi esho khona ukuthi isibindi eninaso sokwenza i-DNA test ingane yami ngaphandle kwemvumo yami. Aqhubeka babuhlungwana athi uNtuthuko umntanami axawe nje uSiphamandla ukuthi ukhuluma ngani. Athi ungarashi baba wakho. Athi uphindile cha ngiyalingwa shebo. Ubani uthi ngicela abantu bahlungwana bangisize. Ngicela uphume endlini yami. Wazi ngiyacela mnumzane angifuni ukuphakamisa izwi. Phuma emzini wami ngithe phuma. Waphuma babuhlungwana wakhuluma noSiphamandla uphindile esho khona ukuthi mntana bengingafuni ukuthi iphume ngale ndlela. Athi uSiphamandla ubuwazi sonke lesikhathi kodwa ubungasho lutho. Athi bengizokutshela before lo muntu wesilisa afike amoshe yonke into. Mamkwanyana ulethela usisi ukudla bakithi avele usifisa kuhlehlisa eduze kwakho uyambona nje ukuthi angeke aza kudla. Akhuluma mamkwanyana athi baba ngizamile ukukhuluma naye kodwa akafunanga ungilalela. Athi akafuni ngisho ukwamukela uxolo lami angazi mina yini ekumele ngiyenze. Wathi uSifiso nami bengingeke. Wathi uSifiso nami bengingeke ngikuxolele usuke wazama ukungibulala. Mamkwanyana uSifiso ngiyabona nje ukuthi lo muntu wesifazane umphefumulo wakho nendlela okhuluma ngayo nami ngathi ngiyinja nje. Wathi sengikhathele Sifiso. Kwangena imessage kaze ethi khona lapha ebuyisa imali yamalobolo wasoma fast uSifiso wayophuma ngomnyango. Uhlongwane ukhuluma indaba yokuthi kumele kwenziwe uSiphamandla umsebenzi ngoba iyona ndlela angakwazi ukuthi ambike ngayo emadlozini. Athi umakazi ethi manje ucabanga ukuthi wenziweni lo msebenzi baba. Bazothi besaqhubeka nokukhuluma kuvele ukugurudela uSifiso. Athi wake wayizwa le nto yokuthi umuntu wesifazane ubuyisa imali yamalobolo. Athi uzethi ngimnike ngoba ngifuna azi ukuthi ayinko into esahlanganise mina naye nomndeni wakhe. Bathi abazali kodwa bekumele ukhulume nathi kuqala bese uyayibuyisela zethu. Awukwazi ukuthi uthathe usiko ulibeke ezandleni zakho. Uzothathi ngiyaxolisa baba ukuthi ngifuna uSifiso azi ukuthi angiyindawo. Athi nje uSifiso if ungabuyi ngizoza ngizokulanda mina la ekhaya. Athi uyophuma ngomnyango uSifiso ammemeze uZethu ethi hey sorry bhuti buya uzothatha. Angithi uSifiso beseshiya i-envelope yakhe ayifake imali lena efakwe uZethu. Ayithathe uSifiso imali yakhe bese ayophuma ngomnyango avalelise kubazali bakaZethu ngovuma uZethu avela athi hey angivalelisi wena. uZethu ufike kaShobane bazosimangaza uZethu 2 seconds nje ebuyisela imali usengqonqoza endlini kaShobane ayangene kaShobane umbona nje noShobane ukuthi uvula ngesimile ebusweni ambuza ukuthi ubuwayini ngalesikhathi. Avele uZethu abuza ukuthi uma wakho uselele yini. Avume uShobane ukuthi uselele bese uZethu etshela uShobane ukuthi akayeke ukucabanga ngaye. Hawu ethi uShobane ukhuluma indaba yakhe noSifiso. Athi khululeka ngibuyisele yonke imali yakhe yamalobolo. Ababaze ibhadi uShobane ngiyayibamba lana ungakhohlwa ucina nezizelo notification bell nokusubscribe nokusho umbono wakho. Bayo.